Kahima Sutnga Youth Federation HSYF haka Southrik Jiliong kalakerpat ya Meghalaya State Pollution Control Board ban nompat penlong ya kajing pensengopat ba ni public hearing jong ka Shri Cement Limited kat ba ompat la ban penbet ya upur sam. Ha ukurwo balapha Kahima Sutnga Youth Federation kalau ong baka dawhi kalong bagi jaga ki baka company Shri Cement Limited katmu ban klong ya umaushun kideiru ki bahap hapo upur sam jong ka ilaka Sutnga. Kahima Sutnga Youth Federation kala keno baka company Shri Cement kalale ya kani klem ka jingtip lani klem ka jing INOC na ka ilaka Sutnga. Kala maham balada ka Meghalaya State Pollution Control Board ka persyang ban lebor lani ban penong biang ya ka public hearing jong ka company Shri Cement Limited Kahima Sutnga Youth Federation kan penlong da ka jingaki ka bating balada don kido jingja on haban bakle da ka Meghalaya State Pollution Control Board bat ka office jong Deputy Commissioner East Giant Hills. Tagas ngi kum ga Kahima Sutnga Youth Federation nilayok ban wan hang ne office jong ga Meghalaya State Pollution Control Board nagbenta ban ya kendu ya ucarman jong ga ni kabut handrai namar bo umdon nilayok ban ya kendu ya uskatri jong ga ni ka Meghalaya State Pollution Control Board haga jingi de bat ka public hearing jong ga ni ka Shri Cement Limited ni wan hang ne menta ban karpat ya ga ni ka Pollution Board bakan num de ban initiate ya ga no ka public hearing jong ga ni ka Shri Cement Limited haga jingi de bat ka te ka mines bakila de ban propose hang te hapo ilaka jongi kanong rim ka bangi persa ya ga ni ka public hearing kumapila juyo singu hilang bagila patay kubor kade ba sibenta na gato ka propose area baki propose ya gato ka mine jongi ka hap hapo ka ilaka Sutnga jongi dekat baki patla ban penbej ya kan yu ni upot ngin liang jong Kahima Sutnga Youth Federation ngin yai persa ya ga ni ka public hearing jongi pat kum juru ka ilaka Sutnga hi barok ka way kumulay rai hadorbar ngin saya persa ya ga ni ka public hearing jongka de ledak kene ga Meghalaya State Pollution Control Board ka persyang ban lebor leni ban initiate biang ya ka public hearing jong ga Shri Cement Limited ngin liang jong ka ilaka Sutnga bat kumjuru kung ki nong ilam jong Kahima Sutnga Youth Federation ngin sem yemi pajba hakatagas ngi ban ni persa biang ya ka hakatagas ngi barok ki kun jong ka ilaka negru ki kentai ki senrang ru ngin yemi pajba ban persa ya ka public hearing ka bakin se temu ban penlong tel wat ladajia kinu ki jing sengusi hakatagas ngi ka Meghalaya State Pollution Control Board rengkat bat ka office jong Deputy Commissioner jong ka East Gentia Hill District kin bakle yaki inu jing jia ki basmusi